Asia prang sini itu mahin pen cepat sini lah. Jadi men bangke harusnya orang ilikan bingung orang sana mai pu dan alang di bangke santu tau bi alang di men alang di bangke kongcun bang iskar bingung long kongcun bang lah alang di central committee public publicity secretary si thang chun bang thank you langin insaf Jala pu bangke ni tu di sa lo la lokasi tok bi orang sana mai Bardo. Kasi pini nang litum phan ni tum la bang so along nang kile nang kok nang thana kok bangla ni non dipu town committee pen danglok karbi anglong ke do ana town committee along non alang litum hema midu ki rong alang putha la so puthak sinang litum phan ni tum la ni tum kidam tang ani si 22 tarik ni ta town committee chairman long ta chitong nam lo salang li la so clear lam nang pununde litum chinuri dampik lo samerang li clear nang pununde so putha pen 1971 61 an kan pen piningan kan sokke pra hidina ke pleng lo la dipu town committee ke sta hola so hot pana non anta midu ki rung alam chithan the sta non nangle bangke nitum ta manghu prong lo da karbing long rata pela town committee ki parlu an karbing long town committee ki parlu an ta me manghu prong lo non mangke lasi ni tum bangke upus lo je la son bangke chokchi je nitum han without nang pachini ni pin pen son nang pamanghu hak bangke nitum la bangke nitum chokchi la pen non la midugiri mo putak tame alang litum online putak kani tum chidon unde jong si labang so miduta karbing lo tamas consular long si leji pulodang tani tum chidon dun stan no bangke online putak guwahati tong puthai ne mata delhi tong puthai ne lang tu aso putak kani tum ke opus tu ke athe comment tu ne pana dak rung re pila ningkan trokke pra hini nang pleng thalo non ta rung re pila Asinol nona pona kirung bangke ni tumge lake tumge opus nang tumge la kadbing rong sarmai bangke ni kadbing rong sarmai bangke ni tumge opus tumge lasi jong sin ni tum pini media ke pipian sa lang tum tontelang putat te sodak men tum che song punji sapasa lasi ke doan rong sarmai la pen chenglok hamphang song doan ta labang solong nang cherap bunji pasini tum chini pon Taktila nang nito maphan town committee pen isi so nang chingwai mega son duma abi laso putha tani tum bare long damlo town committee chairman long damlo penola in charge rong pi sang long damlo so rong pi sang engineer hai alang li long ta damlo ni tum alang li phanta ni li phun bare loi kol lang to order da binon da ni tum ha order nang pitha nang tulla bangso kirung la so order nang pitha puta order nang pi Nasi order aja we butuh kosong sih rumah pot lontar lah. Karbiang long live media ke hai itu pini nang itu melong wang pen itu makisung ke boy nang itu salam nang tar dia fan ba nang citan itu nang citan dun dia awar sai nang api pot nang itu pantame suri kardom pajerlo nasi ke damtang itu pan dak town committee pen isi assessment bang lo so assessment bang ke ahem pun det pensi la bang ke online pensi la ke guati hadak si puthai ni pu la si ilitum karbiang long dak ke 6 schedule area dak bang ke imithang dak karbiang long le la si ilitum ahem a rate kutte a document antai ilitum hadak guati long hi puthai am et nai Pude la bangke ni tum ci donunde teman dak kisuman karbi anglong arado akidu dupi ketum nado lahaya hem sitame lang tum nyong si online puthai po angke medu nang ke rungi hadak guati pensi online pensi puthai nei kisuman atum ke mobile da ave thang da ave la penge la so bostu bangke ni tum ci donunde la ke ni tum ci songweki nasi akhirnya tuliram rong hang apa sitame alang li kematha misen lu tam ne sitame la so bangke nang li kad
nang la Guwahati long ke puthai de di ni tuma dokumen tang ho ala hem read assessment mukha kado ka we bang ke ni tuma phan nang rapun tha alang li ke Karbi Anglong a richulo la sili tuma ke sung along alang li state government long tame che phai dun ra je la ke Karbi Anglong arat rong asar tum non Karbi Anglong arat tum non la bang ke chi don thek the tang ho pura chief minister Dr. Himonto Biswas Pantame alang li than pari dampen na swa Karbi Anglong non la town committee municipal board atum non ni tum thang a facility ta we lang da we e jo meta we text litrin ta mithang chi kim ngi long le dai mithang chi chinam long le mithang khai na chi tu akola swa hem ta mithang se chi ki town committee pen deke ajata we butik dudun kok pon chot tasila so bangke la so midu bujong si council phan se ki pinai pu son te nitum tham aputi ave stami non bangke online pen sindang Guwahati long an nitum dok hem ari long le phelang property kute la so anta hadak Guwahati si puthai nai pu bangke nitum Karbi Anglong rong sara ame hin pen ke nitum chidon tekte na si alang li tuliram sar tame la so bangket ni tum panang rap tu penang thang long lip lang pan na tu cerai tu la pengen ni tuma dokumen ba ni tuma long lip lang pan tame he ma sap wet lagi kim tame da council long si ni tum midukit pilong ye pan la le nang tum nang por ipitu la si ni li kado kawi pini Karbi Anglong town committee ki parlo rong ko an long ko anu ne dok muka do haraghat do kado kawe tami itu makisung do yila bangki tabang do weklo la so da ni tum opuzul hai la ke ni tum rong asar pen chingwa vitte ke bang li puyal hai tala tum bang bom non ta kelang la so bosak si tum ko opuz si je la tum ke non ke la son ho la so hem si 1 lakh hem lo pote 7% yal hai 7% apni nei alang le tum town committee pela nai kim pi hem ta kali e mi thang thi chiki ben town committee ke pini ani ta imprim ke lok ta wi da thanga simbon ta bilang nitum long la nitum ki pudu ma la le dukan doro ka dog be la ki hang bang nitum punun de la to ke bang business align do pol tum ke income di futan lam na ne hang da la tu punun de ben bozar lam ta me dukan su ki hang bang tu punun de ha tum ke bang income su da do aja do sab su be ta pilong ta non nitum hem long so nitum income su ta bi dak sakuri be bakuri be pendak mi lang ta thang a facility be non nitum mi thang lok si chem asli tu la so pusak ke tu chidon nunde rong bangge rong an bangge pela taun da mela min taun long hang la bang ni tu punun thai dukan ki hang da alain bang tu punun thai bista hen ba bang hang ni 7% lo pulang te i huma hem se non long ke ai kam na 3 lakh bol te nang ni sam 21 ya chiklo nok ma se 21 na pin ko une mate laga asli la an ke jasti aw alang tum benai kim pia hem thon ta son lang non kali la tum imprim ke lok ta dang nang pin de simen chiki bisi dang bar de pin si la 7% na pinai puke la ke chok chi aku midu ki rung hini ison bang ke la tum property tax puta do property tax na ke rung ma tum chi upus la ta kupuson si ni tum ke dak ke 60 dol ria long le kuson si property tax ki rung lo la property tax ke la ke non hisab se nili hem pris do non azat almari ka do kabela hai kon ma percentage 20% na pini puran sila tumang lo ni do ni likro inde la sin property tax ke dake pi aron dakali dake 60 dol area nang parok so pene bongoli bihari ha tumang han ni purunde sta Karbi to bangka lake chokchi sin tumbudu la property tax ke non da hinia tax ki hangi bolo to isi ke house tax lo isi ke property tax asi hinia tax o sumara fees ni tum chipin de chiklo school office se pin la ko son si hema tax ki pin bola la sila so pusa ke tum ke chi somwe ki pun de la ani si ke wang ho dak town committee pen si ke wang puma mate belek pen si ke wang committee ban product rong pis na to engineer hai alang li sina to lo ke ni tum alang li tum handa hang do lo je nang li tum isi document do ji mane isi kagos do ji pola so kagos bana pitha puna na pu order lo ta na ta pu order bi pin sila tum non ki clear ke ni tum chiklo yon do lo
asor dor ke hang to no anda nang pia hi